تل حظ اس کس پریارٹی دس کلام حکمت اس پن بچہ پڑھن کلام حکمت اسی 4 لچھ 10 لچھ 8 لچھ 20 لچھ 30 لچھ لاگان پنس اولادس پن نیچوین تو کورین نبر سوزن کوتان ڈگری کرنے تو 2-3 لچھ لگ زِ مالیا یت کلام حکیمس متعلق امس بچس کلام حکیمس پہ کر 2-3 لچھ انویسٹ یہ بنائیزن پز پہ کر یہ قرآن امس دِزِہا یہ کلام حکیم تعارف امیک دِزِہس تعلیم دِزِہس امیک پھل وٕچھکھ دُنیاہس اندر تہِ کری عزت مقام مرتب رب کائنات یُس لژھِ چھُ آز برونٛٹھ اور قبرِ اندر تہِ کری کامیاب ٲخرتس اندر تہِ گژھِ کامیاب اگر پانس کمزوری کینٛہہ روزی بے زوقات لیکن یاد تھٲیزِ مسلمانو صدقۃ الجاریہ بنی سے مگر ژےٚ دِتکھا کلام حکیٖمُک تعارف پننِس اولادس ژےٚ چھُنہٕ گۄڈنٮ۪تھ پانہٕ تہِ وۄنۍ چلو اوسُے پانس کمزوری مگر کم از کم تھایکھ پننس اولادس خیال سُہ تہِ تھووُکھ نہٕ زیادٕ خیال سُہ تہِ پرنووُکھ راوٲنی پیٹھ ناظرہ گژھٮ۪س تھوڑا وۄتھُن سُہ تہِ چھُنہٕ پتہٕ سل وۄتھان تہٕ باقٕے نہ کُنہِ اُستادس نِش سوٗزمُت نہ کُنہِ کینٛہہ نہ کُنہِ امہِ درس و تدریٖسُک اہتمام سُہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ گوٚو مسلمانو واللہ العظیٖم آز تہِ بخش رۄبِ کائنات یتھ اُمتس عروٗج آز تہِ کرِ سربلندی عطا مگر مسلمانو شرط چھُ ییٚلہِ اکھ مسلمان پننس کلام حکیٖمس سۭتۍ جُڑِ پنُن پان ییٚلہِ سرمایہ زانہِ پٔزۍ پٲٹھۍ حقیٖقی سرمایہ چھُ مےٚ رۄبن سوٗزمُت کلام اللہ اور امِچ تشریح تفصیلات تعویلات چھِ کٔرمٕژ بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو تمام علوم ہیٚچھ أسۍ کٔر کوٗشش یا ہیٚچھان چھِ مگر کلام حکیٖمُک یہِ علم ہیوٚچھ نہٕ امی چھُنہٕ سٲنِس دلس اندر اثر کانٛہہ